aha attention TV so bi akwaba e de ba so nsema etwegu e social media so ana de be so mo e attention TV so enche ye bia ana ekopie mo social media titi any Facebook e ka me akoye se audio bi e trend e wo ho e de free abayi bi ho wo chirma kire se rebe na ya osafa kane na wo vision wana ye be kan se ne de wa di boni bi pen wa join okot bi pen oba live worship at the can one say obeji di din e wo Ghana fanani na no aye na ka mekọ este call no e between ono any lady bi na lady na nkasa babonti abeche mo kire se e ka mekọ este sa audio na e trend wo social media so no sa call na nkasa no scammed if you say call no mo ye no ebro 30 minutes call no mo ye no e ka me akwese wo twa 7 minutes na tere say lady ni part kakra wana ono ne kan ye no ana ebia e de asem bi ba ye no ana se okakosi asem so no ana reverend na ya osafo nkasa etwa ho no mo e de abeto social media say odogu ono lady no animas lady no e de nsama beto abontin said dia call ni na esi efa ba ye ne nkomo na e course so wosanso kire mu kire sese wawu ana wo biara wonya onsa enya nka audio a e trend wo social media no so no se wokọ na wokotie sa 7 minutes na ma wa adwen kra enkoso yenko ne nkotie abaywe enimu nsem embra pianum ene me wan se me no baba bedi abrabo mu nkomo kakra efutuo on my own experience the amateur say you have to know whom you talk to. You have to know whom you talk to. Not everybody that will pick a phone and call you and I'll be ranting one they actually say any pan. And sometimes when you feel sad and I say if you say be something is going on in your house, especially things are not all that well. The only advice I'm the say don't talk, keep quiet. That will be free, don't answer your call. And that we hear say you are going through with something, so you need somebody to talk to. You have to be very careful the person you're going to share your secret with, because and then ipana only share with secret, you know. And that there or say there no, and that was sit to yasufita or non so ne to us to yasufita. A time will come, a day will come, they will use it against you. In my own experience, I quite remember say 4 or 5 months ago. I call Prophet Nanaya Safo on me fie me cell phone so na me friend no na me sister aba besra me nti me friend Nanaya Safo no na me sister bisa me say when na wo friend na me say Nanaya Safo na wo vision 1 no say enya bra yi na ya na woni omoko ntokwe na wo friend na me say no say okay nti na me nim class say me sister na record wo asem a ye kano timine na ya asafo kasa more than 30 minutes ye kasa chaye kakra yeah I think it's 30 minutes ye kasa chaye kasa na menene kan nyina ya futu asem na me tu no fo menene kasa kama asemua one ne yire ni ntem nsem bia na matete wo media no so me so kura kasete ya na yire no e kire me hu se oba no ondi for odibem niema bebre wo hono ma e ya na enye we inti no eba sa no say na Nanaya Asafo prophet Nanaya Asafo say na asemo a menene kan no na o record do ato no chena o de aba begu mani mase but mame for one thing for sure ni say me akua free ye obi oni me akasa da bia ni bisa ni me kasa say dia mba Facebook a me kasa na me kasa obi eni wa obafra me a me kan obi hu asem kire no I don't do that me nya gossipa me kunu ni bisa dia me tie asem ni say ya obi sa me a me kasa eye bi a meka cho se eye bi me ndane ma no da papa gift here to say me ndane ma no da recently ya me hu ya ne se bra no e ko post recording na me ne ye kasa na me ne kasa ye no me ne kasa ye ma bra ne kan sem bebre o kan bi asa bi ni nyina ba abonten a ebegu na se o kasa bi ma ebi fa na se ho o kan ye kasa bi akwanya na yere fa so ye nkrata nyina da obi san ya ne bandi nya nkrata ne baba akokora nya ne ba bra ne kasa pa aduane ne sika wo de ko ya sabi ne mani bi pra wo ho ne ade nyina wo kan bet bra na mfa mma me mafutuo na me tu no kakra bi a ebeye ne de no
and what the back we post to e won the wall said you the begu many must but anya nim guase ye futu e na me pa ne che say brother matin sem bebre wo media so ebi wo ho no ma one obi be catch him say prophet na ya asafo ato ne fie e de ama Esther Safori later na enya no kre me finding out to say Esther on tour prophet na ya asafo fie na ya asafo to ne fie ndi ma obi foforo na okoka wo court to say one ne yiri ni ejapade already no wadi nkan to ejapade one oba ne ye a wa ma oba ne sika ne bi inti no eno na me pa ne che nsem ni bi wo ho a meti wo media no so a manya investigation na me hu se enye no kore nti me pa ne che o so system de bibi a che e me ye to nwom ye che se ye di nkomo ne ade ma bra yi bompa ye kura de ma me ne ade wan fa ni nyina amba o ni wakotwa ba bi kakra bi 7 minutes obi a yakasa more than that yakasa ten but we twa ba bi e be favor no inti na me ka kira o say know who you talk to. Know who you talk to. Sanity. Hunipa na wone ne kasa no. Ma wo kasa anye ntia. Ma wo kasa anye short. Ma wo kasa anye short. Wa ma wo kasa anye short a. Sebra yi mene ni kodi nkomo bi a na eye hintasem. Eya asem bi e ba abonten a sabi ye dia abanka ba ebegu mensa. Nka manim gu ase. Nka samre ye dia abanka ba ye dia ba begu mensa. Nka samre yi yes, audio no wa ha. Audio na wode kwa abonten no. Ode wa post to on wall. Oma ma obi ni me abeka sa abeka me che o. So mu ko delete. Yete da so da ho. Nti me hide me nso me video no. Na me nso me bie me video no. But me di two fo. Na ya asafo a record o ye. Recording ni me wa recording no wa ha. Now confirm so be kan sa wo yiri ya o tu e. Afutuo. Sawate. A foot one and me to say won't go back to the yellow. On go back to the yellow because on to me wallet, and a yellow soon to me wallet. Until bet me at an hour and a year in the ones who are worried. And I said, the yellow so bet me at an hour no so be ones who are while they are young. Until they should go, they should come back together. And was in a year in a pan a bushing of watch out, the year and I and a bushing of bonnet. And I made some cancer and you also brother. Ono so akeka nsem bi akere wo ba no me woni nyina wa ha me na me pese me ntwa sansem sama no so because mama energy papa mama very bad energy because me yesa me to aso a wan hwa na makoka nsem bi a ensese me ka na efia banyame adwuma no ho nti I try not to come out with nothing and this anka me din nsem bebre beba na ya osafo ho a nanim begu ase yempo ye kasa na ye kan no na wonim say ye mea bikini no hu say eye mea no na afi ye di nkomo kakra yes na ya asafo say utie mea brother wo kan sempa wo kasaye pa ne ade wo kasaye but me ntimi fam ba bonten because onyame obi a wo kanyame asem a wano nye dubia no you are not you can't do the work of God wa bra because nkofo enemy di nkomo na obi ni mi di nkomo no me de ba abonten record na me de ba abonten a abusia abayiwa audio a trende e social media so a kono e chire ma chire ka me akoyeso na ya osafo we na ya osafo enkomedi e course so a abonifo bia na so we na ya osafo nkasa etwa no etwa ko kakra wa no e de abeto social media so abayiwa e chire me ka me akoyese e na ya opese ogu ono abayiwa no enima ase eno nti ana wo yesa no enya sakra na etie emu chire mu ana de abesum ganafo e wa attention TV Mama ka say foundation ase asene ene University Foundation oni ne foundation a so do hoto no so a bia e be koye e dia ma onye foundation o ye bukata dabi wo de friend no e was 054 830 2985 now no extreme komo aha e attention TV we inspire you more.